primary school. Magadi. Riu arutwo matanyihiire 1,200 matire na gitumi gia kwaga kuingira kirathi gia form 1 mwaka uyu kuma gicigo kia ubunge kia Naikuru ya ithwiro thutha wao kurihirwo bithi yao yothe ya tamu ya mbere kugerera kigera kia basari. Riboti irerekereirio ni mubunge Samuel Arama. Ndio hiyo pesa yote zaidi ilikuwa ilifika around 21 million. Lakini tulikuwa tumetenga kama 34 million the basari na Nakuru Town West constituency. Hiyo ndio pesa tulikuwa tumeweka. Kwa hivyo ile imepaki kama around 13 million. Sasa tutaenda kupea form 2, 3 and 4. Mbeca ici irekereirio o riri ambunge moritio mahuthire na magae kigena gia CDF na njira ya waragania. Mubunge Samuel Arama augite macagurite ciana iria ciumite family iria itehotete kimuhuko na mahuthirite macibu gukura ciana ici iria riu ikuguneka na kigina giki kia basari. Tulikuwa tunatumia machifu, unaona tuko na deputy county commissioner hapa. Tunaangalia tunaona wale watoto hawajiwezi kabisa na sasa tulifanya vetting tukafikisha watoto kama 1,000. Na watoto 1,000 wengi wanaenda shule mzuri sana. Undu uyu no wamukiritwo na gikeno ni aciari makiuga kigina giki ni gikuhuthahuthia murigo wa marihi uria urituhire aciari aingi. Riu aciari ni maneirwo ceki na riu no indo cia mahuthiro ma arutwo aya mekugura. Taru ni ndina mwana raigiraga form 1 ari na 331 marks agitwa Kiria-ini Girls na ndiari no hoti wa gutwara mwana secondary. Koguo ni tukenetio na tukahotwo ni wendo wa muheshimiwa witu ni tondu ndacaguraga kabira. Ndenda gucagura kabira kana ndenda kumenya kana wi kabira iriku as long as mwana aku nititwo public boarding secondary school. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Bio wa Wambui.